و به نمال شهیدان امروز بیم شامپیون کل اروپا او مدال پیشکش و به نمال شهیدان و به تایبت سه باجار یک کرکوک دو افرین سه ارومیه او مدال پیشکشتان و او سه باجار کرد بیو کردستانی او باجاری خاک کردستانه هر بجید کرد و کردستان. فرشاد گوردکانا ورزشوانێکی کوردێکی کەنگاوار پارێزگەیە کیرماشانێ دی شامپیۆنیە ئەڤڕۆپای جوجیتسویە دە پیلەیە یەکەم و مەدالیایە زێرین بەدەستخست. فرشاد دی کاتێگۆریە گراپلینگەیە جوجیتسویە دە هەموو پێشبازên سوێ دی کاتێگۆریە گیرانیە 200 کیلوگرام و پێشویستە تێک بیر. و دی داویە دە دێماک و مەدالیایە سوێیە زێرین وەرگرت وەکی هەر جارێ ئالا کوردستانê bilind kir. فرشاد گوردکانا جیبیلیک و شامپیۆنە ئەڤڕۆپایە جوجیتسویەیە چالاکوانێکی سیاسی و سیڤیل کوردێژی. پیروز و به نمال شهیدان امروز بیم شامپیون کل اروپا او مدال پیشکش و به نمال شهیدان و به تایبت سه باجار یک کرکوک دو افرین سه ارومیه او مدال پیشکشتان و او سه باجار کرد بیو کردستانی او باجاری خاک کردستانه هر بجید کرد و کردستان.